ayikakhulukazi ke ukuhlahla kwenqama akusho ngempela ukuthi isikhathele isuke isawulanda lapha yana amandla njengoba ke sesibuya angithathe lethuba ngikubingelele ngane yakwethu ngithemba ukuthi uGrand ngithemba ukuthi uRight ayona ke lapha na Gauteng Development League sikhona ke ikakhulukazi lapha yana Super Sports Schools app mangalibheka ke lapha na ikakhulukazi mhlawumbe wena uyibukele lapha na kuyona Super Sports Schools DStv channel 216 igama lami nguSifiso kuhle ngwakamsimango isibongo umhlokolozi ongahlokolozeki okuhlokolozeka omhlokolozayo bathi abahlokolozayo hlokoloza mhlokolozi njengoba ke ubona umdlalo ke obuyayo lona owesithathu osukwini lanamhlanje akusho khona ukuthi kusele umdlalo owodwa kuphela ke mawubheka laphana bakhona abantu abanjengoSibusiso Manyuku Matthew Short ukhona ke futhi laphana Remayo ukhona Diego ukhona futhi laphana uBongo Kopano Mathabethe abanye ke abantu abakhona ke osukwini lanamhlanje wena ke laphana Lebza njengoba ke singena sithi umdlalo ke uzoqala team to score khona kwiGDL sizoyibona leyo nto wena Lebza bona ntsala ke lega e kholo ye o buang ka yone ya Gauteng Development League nka bona gore ka itumela bona ka banosa sadansi sefo lesefo sisabambile kahle kahle nginede ngiphume sivele sidanse njengoba ke sidansi sefo awubheke ukuthi kwenzakaleni lisuka lapha kuyena ke uRomario uyayifaka yinhle kakhulu Romario goalkeeper lameqa le bhola jersey number 3 uKopano Mathabethe Tshwahla su sefo sidansa kanjalo busachaza Lebza ikakhulukazi ngayo ke ukuthi siyabona kahle kahle ama betting site ama betting companies eza azayifake iGDL